A ove godine svetsko prvenstvo u robotici održava se online. Domaćin je Grčka. Srbiju predstavlja šestočlani tim ekipe Elektrobot, u kojoj su deca od 13 do 16 godina iz Priboja i Prijepolja. Ovi mališani održali su lekciju odraslima i pokazali da se i bez mnogo novca mogu postići veliki uspesi. Oni su spremni da slobodno vreme provedu spremajući se za važna takmičenja. Od 2019. godine, kada su imali prvi zapažen nastup, dobili su vetar u leđa da rade još bolje i pokažu šta sa najjednostavnijim modelima robota mogu da naprave u oblasti robotike. Uglavnom sam se bavio programiranjem i konstrukcijom robota u vezi robotske igre. U tome je bilo i najzanimljivije. Prve godine bili smo u Beogradu i stvorili smo za nas. Bili smo na državnom takmičenju i to je za nas bio dovoljan rezultat. Pa smo prošle godine išli u Sloveniju i to je isto bilo za nas onako baš wow. I sad smo na svetskom takmičenju, napredujemo iz godine u godinu. Za mene je najzanimljivija robotska igra, jer tu ima dosta tenzije, da li će nešto raditi ili ne. Sa skoro nikakvim budžetom, ova deca uz pomoć mentora na prvom važnom takmičenju sa veoma zastarelim robotima zauzela su 4. mesto i za sebe ostavila renomirane škole poput Matematičke gimnazije iz Beograda, Elektrotehničke škole Nikola Tesla, Beogradske politehničke škole. Zato kažu da je za njih i sam plasman na svetsko prvenstvo veliki uspeh. Trudili smo se da posle ovih 9 meseci napornog rada u poslednjih 15 dana od kako smo saznali da smo se plasirali na svetsko prvenstvo, popravimo sve što je trebalo se popravi, da usavršimo neki naš rad i deca su dala svoj maksimum. Na takmičenju koje se ove godine zbog korone održava online, svoje umeće iz robotike predstavlja više od 200 timova iz oko 100 zemalja. Anica Pavlović, osnivač Elektrobot škole, kaže da nije bilo teško zainteresovati decu za ovu oblast. Prilično im je sve to zanimljivo kada kažete samo to Lego kockice, oni su već zainteresovani još uz to robotika i kada naprave nešto od Lego kockica što se na kraju i kreće uz pomoć mikrokontrolera, motora, senzora, to je već sasvim dovoljno da oni budu tu i prisustvuju onako sa ogromnom željom svim tim radionicama. I sutra je za njih važan dan. Osim robotske igre imaju zadatak da predstave i brane svoj projekat. Znaju i kojim je najveći rival sa evropskog tla. Tu su Hrvati, Slovenci, mi već znamo, to jest upoznali smo pre par godina ekipu koja se zove Black and White iz Slovenije i oni su onako, ja mislim, što se tiče ovog područja, najveći favoriti. Još jednom podsjećam da ekipa Elektrobot škole na svim takmičenjima privlači izuzetnu pažnju jer je reč o udruženju i za razliku od ostalih učesnika koje finansiraju škole, oni se sami snalaze za opremu, kotizacije i ostale troškove. Podršku imaju od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, ali zaslužili su da ih podrže i neke važne srpske IT kompanije. Snežana Ostojić, Televizija Nova. Svaka čast mladim Pribojcima i Prijepoljcima. A mi idemo na kratku pauzu, 4 minuta.